Assalamu alaikum, урматтуу Москва шаарындагы биздин мекендештер, амансыңарбы? Мына көрүп турганыңыздарда Юго-Восточное метро. Бул съемканы эмне тартып атам? Эсиңиздерде болсо, Москва спорт кийимдери деп бир реклама чыгарганбыз. Азыр ошол спорт кийимдерге баруу жолун силерге көрсөтүп коет. 3-выходтан чыгасыңар. 3-выходтан чыксаңыздар, Фергана көчөсү, Ферганская 16, корпус 1. Фергана көчөсү 16-үй, 1-ci корпус туугандар. 3-выходтан чыгып, прямой кетесиңер. Bunlar sizlerge sonu canlı sizler bütkün açıklar verdik. Açıkçası sonun biz hazır geldik. Bu jaktan kadrlar көп. Men videonun başında kanday geliş yollarını aytıp koydum. Көрсөтүп кеткен, videonu толук көрсөңөр болот.